Dobar dan svima, dobar dan dobri ljudi. Ja sam neke stvari ipak morao zapisati, zato živimo u vremenu kada je bitnije tko govori nego što govori. Pa sam ja napisao ukratko jednu svoju biografiju, čisto da me sutra neko od medija ne bi razotkrio. Evo, pa budite toliko strpljivi. Dakle, osim što sam profesor u školi, sam i poljoprivrednik, imam svoj OPG. I evo, za početak se želim javno predstaviti da bi svi znali s kim imate posla. Morao sam zapisati, shvatit ćete zašto. Moja baba s očeve strane je kuhala za Tita. Moj djed s majčine strane je popravljao bicikl Paveliću. Moj otac je u HDZ-u, moja majka je u SDP-u. Moj brat je homoseksualac. Drugi brat je heteroseksualac, ali je vegan. Ali njegova djevojka jede meso, tako da nemojte još. Moja omiljena boja je plava, dok je ženina crvena. Jedno dijete nam je cijepljeno, drugo nije, drugo navija za Dinamo. Najbolji prijatelj mi navija za Hajduk, on je ateist. Ja osobno sam katolik, ali punica je agnostika, živimo skupa. Iz priloženog vam je jasno zašto sam ja najpozvanija osoba da danas govori o ovoj temi. Ja pokrivam sve i sad kad sam dao svima barem jedan razlog da me vole i dva da me mrze, možemo dalje na temu. Iznad svega što sam rekao o sebi, ja sam ovo, ja sam ono, ja sam sit. Sit sam podjela, sit sam politikanstva. Sit sam izdaje i vele izdaje, dvije riječi koje se izgleda bojimo upotrebljavati u zadnje vrijeme. Sit sam da budemo stado. I zato danas stojim pred vama sa jednom jednostavnom porukom, a ta je da se ispričavam. Naime, nedavno su u ovom gradu prosvjedovale odgojiteljice. Nisam odgojitelj, pa ih nisam podržao. I ispričavam se. Prosvjedovali su i pirotehničari. Nisam pirotehničar, pa ih nisam podržao. Ispričavam se i njima. Prosvjedovali su roditelji djeca s teškoćama u razvoju. Nisam roditelj djeteta s teškoćama u razvoju, pa ih nisam podržao. Ispričavam se. I danas je pomalo licemjerno i uskogrudno od mene tražiti njihovu podršku. No mislim da moramo svi zajedno shvatiti jednu stvar. Da današnja tema je nadideološka, nadstranačka, iznad svih podjela i ako zajedno se ne skupimo, rekao je dr. Martin Luther King, ili ćemo zajedno napredovati kao braća ili ćemo propasti kao budale. E sada, naše vlade, bivša i sadašnja, nas uvjeravaju da je TTIP nešto ne samo dobro nego poželjno, samim time i Monsanto i GMO. Čak potpisuju dokumente ne samo u naše ime nego ime naše djece. No, neke stvari nam ipak lagano prešućuju. A to je da TTIP omogućava korporacijama da tuže države. Da tuže građane koji neće biti poslušni poput nas ovdje danas okupljenih. Ne govori nam da taj sporazum otvara vrata GMO-u koji je u Hrvatskoj ilegalan, no mnogi tvrde da je itekako već zastupljen na hrvatskim poljima.
i u prehrani životinja i samim time u prehrani nas ljudi. Dakle, ilegalan, ali raširen i dostupan. Ne govori nam o potencijalnim opasnostima koje on donosi sa sobom, opasnostima po život i zdravlje sadašnjih i budućih generacija, opasnostima po pravedno tržišno natjecanje, pošto Monsanto ima patent na svoje sjeme, o glifosatima i toksičnim herbicidima na bazi glifosata koji su pronađeni kod 50% ispitanika u 18 zemalja Europe već sada. Govore nam da će GMO nahraniti gladne, no zaboravljaju reći da se godišnje samo u Europi baci oko 88 milijuna tona hrane u vrijednosti otprilike 143 milijarde eura. Dakle, nije problem da ne možemo nahraniti gladne, ne možemo nahraniti korporatiste, bogate, radne profitere, tajkune, političare i lopove. I na kraju krajeva, imamo li uopće bolji dokaz tome od lijepe naše Hrvatske? Mislim da nemamo, nažalost. Govore nam da smo jednako zatrovani herbicidima i pesticidima, da ne postoji velika razlika između hibridnih i genetski modificiranih poljoprivrednih kultura. No zaboravljaju reći da su herbicidi i pesticidi također korporativna podvala koja je učinila našu zemlju nezdravom, nas nezdravima, naše životinje nezdravima i naše tlo nezdravim. Kako uopće govoriti o ovoj temi nakon profesora Jošta, to je malo teško, pogotovo meni, ja nisam bio kemičar. Ja sam samo mali poljoprivrednik koji nastoji preživjeti na tržištu, boreći se protiv države, protiv mentaliteta, protiv svega. I moram izraziti svoje žaljenje što većinu vas koji ste probuđeni ne čine upravo poljoprivrednici. Jer svi mi ovisimo o ovome, ali niko do te mjere kao oni. Njima o tome ovisi egzistencija. I imam jedan vrlo jednostavan argument zašto sam protiv TTIP-a, zašto sam protiv GMO-a, zašto sam protiv Monsanta. Vrlo jednostavan, s kojim se svi mogu poistovjetiti. Naime, kada mi Tomislav Karamarko kaže da je TTIP i GMO dobar, a profesor Jošt mi kaže da je zlo, ja znam koga trebam slušati. Kada mi Zoran Milanović kaže da je to u našem interesu, a profesor dr. Ivica Kisić da nije, ja znam koga ću slušati. A kada Hrvatska seljačka stranka podrži TTIP i GMO, onda sam apsolutno siguran da je to zlo i da nam je nepotrebno. Dok god postoje tek dva istraživanja koja govore u korist GMO-a, dok god je znanstvena zajednica podijeljena po tom pitanju, dok god su jedini koji ih 100% podržavaju mediji i političari, koji su 100% slučajeva bili u krivu i lagali nas, ja sam 100% protiv toga da sebe i svoju djecu trujem s tim. I dopustite mi da u vaše ime pošaljem jednu vrlo jasnu i jednostavnu poruku. Ako želite, trujte i eksperimentirajte na svojoj djeci i na našoj nećete. Dragi sugrađani, podsjećam vas da ropstvo i smrt ne pitaju kojoj stranci pripadate, ne pitaju koja vam je omiljena boja. I zato danas pozivam Dalmaciju, Kvarner, Istru, Zagorje, Prigorje, Podravinu, Slavoniju. Pridružite nam se svi, bez obzira na podjele,
krajnje je vrijeme, jer ono što mi želimo je slobodna Hrvatska. Ne TTIP-u, ne Monsantu, ne GMO-u, ne uguznicima s Markovog trga, dosta je bilo. Živjela slobodna Hrvatska!